Pamet. Opet to su gore. A prvo je apsolutno onda kategorijama. Tako je, Edu! Boravište broj 2, drugo polufinale početnici do 10. Žarko Vasilijević, Ivica Tadijanović. Ajmo, Edo, cimaj ga! Cimaj ti njega, ne dam tebe! Ja ga spakirao. Svipaj ga! On je do 88, on ima jednom 65 kg. A Edo forsira onaj duboki pogar što smo radili. Pazi leđa, branite kuke. Tako, bravo Edo. Evo ga! Skini mu s rukom, glavom prema dolje idi glavom prema njemu. Skini tu ruku, tako. Izvuci glavom kroz tu rupu. Imaš rupu, evo ga. Tako je. Vidi. Uvuci polugard, Edo. Okreni se tako je.